Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagut mikata kayo, ti umuna apasa teserieta iwita halawas anapolwan. Ti KABIT, dito idrama tayo, ti Masakbayan ayo. Iba tatasabat ka diti dalan, masigurado ka nagswildo ka. Montad ka man iti kwarta manakaw. Isaradan yung mga mintibisyo yu asugalanan. Naglaing kayo makitong its, kananya pa dita sugal. Day talahan matipagliwliwa ka. Ipahari tukit den. Apay, milyon ayat itay-tayak. Uray basit, numaurnong. Ado day jaynanan, ay mangtatahiting. Itid mo man aming kanibakit mon. Saan ko ngayt itid amin nanang. Anda iti kwartak no itid ko aming kanibakit ko. Isang ngay kanak, sakbay ngayon tregam kanibakit mo ti kwartam. Ay, halamalangan. Ngam kastay ko na. Saan na iti sugalan ti papananyo? Isaw din yung tek sugal, Kasano ang makasugbo taknay no isardan ko? Naladong ka makita, at akati na panamsakbay ang nagawid ka. Apeta magam no apanaladawan, agat atapakadi, hesan mo't lakay. Di na magkula as mo't, pasan ka mo't asigo da kasta. Di ka kumamot agbalin ang managatap labonay. Dakay ti kasta. O sige, lipatamon ti dinamag ko. Sanak magkagat ata. Ina ko nagkautamahan tayon. Asay-sayat pa'y. San kat atila damdamagam. San po na ulitan tagdamag. Ayan nila ni, at ay di kwarto na, at danamin homework na. Oh, apay analitay ka, friend. Saan ka matasigo to kasta? Ay, wamin friend. At nagbaliwon ti asawa. Iti tamagok no apay analado o si mangpet. Maditi sumbat na hanya. San yata anabano, iso maditi pa nagsumsumbat na hunam. Anya ko matinahabano ka na. Madlaw kumamin, asaan akas irin ti iiliwan na hanya. Avpaliiw ka, amhan na damat mahaga po, friend. Di na pa iyawat amin asweldonan. Anya, ni James kat ititit na matamin asweldo na. Baybayak lata na, tako na namot apakit mani na hanot itaduma. Pero ni James tikasta di na itadamin asweldo na, agatapaklakit di. Mami, apaya pasaray awan ni daddy. Amano day naramid na, iso asan man na si mangpet anak. Madlaw ko o gawid. Kaslasaan ama iliw kadetan. San man, nabanog na siguro iso hasjay. Apay na idi, mami. Uray nabanog, kat naragsaklatan sumangpet. Nadlaw mamakayam day tanak. Wen ha, mami? Adda pa'y chay, adda kami itirwar. Adda'y mawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka ditay ta anak? Wen mami? Kunak narud no sikat imawag. Nimjat mat nanit na inawagan na ka iti darling. Bakit kunanamot ken ka, mami? Kunak no mabayagan at naburay ken ka darling. Inuray ko pa'y matati dismissal me. Sakbari mwara. Ammo ka din ibakat mo na relasyon pen? Apay ko mga ibagat. Into nagreklamo. Delikado syok namin ti mo na kayan ayat mo. Apay ni suting kalaysan. Sikanat namin. Sinaktan teriknat. Kunam na break tayo din. Isuwing kasar ko ni Jenny. Hey, iti namin na panak ijay upload. Kunak no malipatan ka. Saan mo't kayam? Lamin, di nakmat in kaserti salbag anik go. Ay ayatan kalatay, itilikudan ti amin, oray siya, ay ayatan kamat, iso mainawagan kam, apaman na simang pwede no. Mami, kasamay mo, apay asan ang nagawit ni daddy. Jakman mo, di pa imawag na. Inawagam ka ni daddy, mami, saan anak? Pinaliiw ko, no malagit na ti kasanay ko.
talaga nalipatan na ni dadin. Awag at man narod. Adakan kadaytaan ha. Uray sana nagawid. No kinablaawan na kakumamat. Saan akong anapatagkan kwa na? Nabayagan anadlaw ko dayta. Di na magmukumaan no apay, mami. At puntok namin adagus no adamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka data. Anda dili trabaho ka na. Adakati pa kan? Ha? Iti kastoy nga horas? Adaka iti trabaho? Dito yan ti destino tigatwa sawan. Makawa ka man. Ay, Daddy. Awan ka di kimalagit mo ita maal daw. Ha? Anya ka di maal daw. Laki pumaan wan yan al daw ita. Imbaga ka di ni mamim hawagan na. Saan, Dad? Isike? Bye, Daddy. Inawagan na ka di te asawan. Apay hastakilan ham. Inidupta na ko ti cellphone na. Madama pa'y nagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid at pa'y. Apay nga ang gawid na kutrapiin. Saan kan ang gawid? Amalanok sakitin na ang tanak ko. Masapat to nga maintun bigat. Anya, kabutin mo ti anak mo. Saan ko kabutin? Diyak kaya tagumurahanit. Sige, tamapan at pa'y. Sinal bang daviting agina. Isu datika inango hukinisam. Anyo na patiaramita. Tak nubura nisam day jay ajeni. Masapul amang panumotak iti adam. Tak numabuk udak nisam. Anya at tinagkurang akunidadin. Apa yadakal tinadbaliwad na. Oray itala kumakasanay ko na lagip na. Ha? Mami? Asino nga tati umay ita kutrabiin? Isakon timong lukatanak. Pabiklaan. Happy birthday, bakit? Oh, awatan dati sabong kinkay. Ada ka? Kurang lalipatan ako na. Mahili ako na ikon kanakay. Arapo pagkabahan. Tawan samat ni Sam diti kampo. Sumanpat intong madamdamak mander. Sa Valentina sumuf di kayo mo. Kanayo na pumanaw diti kampo. At na namin apartment na iti asideg, sir. Paggastusan na pailang ti apartment. At dala na rudan pagturugan diti kampo. Ay, wunarong sir. Madamdam alaang hantanday jay. Istanbay tayo lang. Urayan tayo ti oldad. Amalan no may deploy tayo iti sabali nga isla. May sabot tayo kadimanen, sir. No humaru ti parikot, may papan katag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo jay. Nagsapa pailaan nam agrupruwot kan lakay. Pimanawak namin iti kampo. Amano sa pulenda. Kasta ka di? Mabitlan na rod, taitin plan kay ti kape. At na napudot adanom. Ana hati nga oras na green ilini. Riingat laan ngan. Naladong amin anaturu gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga dardaras? Jokete maladaw. Ha? O sige, inka panurudat pahada ka ni Lenny. Sigurado sa pulan na hanum mahariin. Lenny anak. Inapan iti trabaho ok? Dati, imay ka diti silad ko. Umaytlak pahadahan ka anak. Inahon iti trabaho. Naladong ko si mangput iti rabii. Ita, nagsapa ka pumanaw. Apay na'y Daddy. San ko dapin at dahon ti kidaw mo, no bayat? No saan ko kinidaw? Saan ka nagawid? Nagawid ak tumanen. Agpatadak pa iti boss mi. Asi, inahon na nagat, bye. Bastay karim ha? Agawid ka manen, Daddy. Wananak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan.
Imbatan sa pakasiman pet, ay najak nakatuturo tad may sakit apartment. Isungaro na sa pakasiman pet, tado magasak pa dito'y. Sakba mapankaji kampo, apin yamin anapan kapela ang ijay ayanik Jenny, o rin napanak, tas si kamatay ayatek. Napanak lain, tuk no sana gumora tiyanak ko. Apay no alaumla anak mo dito sidong tadayling. Isina mo ni Jenny. Panagkunong ka di. Kit kayat ni Jenny ama isina kan kwa na tiyanak mi. No apay ngamin na inkasal mo day jay ababay. Amo munti makagapa. Sarkari? No sangkapin manaw. Adayo kuma ngayon kalaysak ni Jenny. Aday baga. Namdi mo ipagbagahain danon ko kan kadahiyam. An hadireta. Sapay ngay baga. Adaman pa'y tamagak. Kurang ka di pa'y itad nila kay mo kan kaswil doon na. Talaga kurang friend. Adda ka no apartment na itilworti kampo. Kastati ko na nila kay ko. Ha? Aping ag apartment. Adamat pagturogan da iti kampo da. Day tamat na tidak kalapagsid-sid da awak. Nabayag ka din day jing apartment na friend? Ay, jaka mo, ang saan nga tanak signublin da kini jo anasigo da kayan ayat na? Ha? Apay, siman put ka din day jay maniput ijab rond, owen samad. Sinapo na kay tayo ni Commander bro, ingkat pakita kan ko na. Anatin baga man napanat, basta bagag, asaman put kamatlaeng. Sige bro, agpakita, tapno di na ibaga, anag-awulakt. Sapay amahan wa daurder, ama pantayo kanwiti sa bali na isla, hindi ka di kanayon apapapananda iti rebelde, bro. Winarod bro, delikado rod, no sumabak tayo manin. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo at bayabijay. Hindi ka di ti sumaruno destino tayo. Day tamati ko na ni Commander, bro. May kanta yu iti tuangal daw, amapan ka na kiti papalay tayo. Iti may katlumal daw, agrubo tayon, mapan tayon iti sabaling isla. Nakasaganan tumatanti military track apat luganan tayo. Awante mala daw. Lusol. Sige. Sige, sige na tayo marudan. Agawit ka Khadiji lugar tayo, bro. Win bro, Sige. No, di kan pakada biti adina. Yawa kuntulanin bro. Kagap-gapok mati jay dirabi. Kastagayan. Jay gayan tinapgapwam. Anya pa'y davitis maruno amapasamak. Papagayam. Di riwayan na dinggen. Tituloy te serietay wita alawas anapolwan. Ti KABIT. Dito drama tayo. Ti Masakbayan ba? Insurata para iti radyo ni Steph Maro. Kan iti direksyon. Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito inestasyon. Agyaman kami itingkay panantarhabay. Di napalabas. Nadlaw ni Jenny alaman na mis kankwana ni Sam. Tadagayam sa bali makeup kabalay na. Ti sigud. Akayan ayat na ani Joan. Itikal daw ang tikasangay ni Jenny. Saan ko mga gawit ni Sam, no saan na inawagan ni Lenny? Iti may sanal daw. Imbaga ti commander dagiti soldado, amay deploy da Sam, iti sa bali na isla. Gapo, kadagiti rebelde. Papagayam, dingan ti tuloy ta serietay wita halawas anapolwan. Ti KABIT, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Win bro. Avay, di ka pahada dagiti abinan? Yawa kuntulanin bro. Kagap-gapok mati jay di rabi? Kasta. Ijay kayan tinagapwam, win bro. Iswasanin na masapula mapanatay jay. Mik, apay nga rum nagrubrubat karamwara.
Papanan may. Adala papanak, bro. Inkan iti papanan. Pamapanak mo ten iti papanak. Sige na, bro. Sang butak ti monabos. Tapno mahadano na kadagos iti lugar tayo. Mailiw kan samat mo na, bro. Gaganay na, bro. Nabaya gajak na kawawid. Aglubot, tentag pa siya. Sakbay may deploy kami ti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo kadi ijay dahin. Amang anujay kami na may destino. Ang may sak, dito appointment. Pagsaritaan taday tayo restaurant apapanantay. Intad pa siya. Tadwalang aldeltinated at I'm out me. Kusta hati? O siging hanwood. Intapay agpa siya. Kenman iterwad. Japo nagluto ayal. At take out talanan iti kanintanto dito appointment. Sika, no kastati het mo. At dakan lakay. Wun bagate, nam lading itak. Buwalaan daw titay maut mi. Mapan kami kanu iti sa bali na isla. Jeti pa kay distingwan ti plato mi. Kayat mo asawahan. O madayo ti destinasyon mo lakay. Wun arun bakate. Zapay adu kanu ti simman ba iji arebelde. Ano kosta? Inka yung makigubat. Pag madyan matikas ta trabahom lakay. Namin road baka ta. Isumaru ti trabaho ka. Ti mansalwa biti pagilian tayo. Kontra ka dagiti kabusor. Agan anat kanto kan hayo ni Jaya. Ay na, di ka kadiagdanak baka ta. Kanayo naknaganan nada. Para kan kadalipian nakta. Di muli-liwayan te agkit daw iti panarabay ti Jules. Mami, nakitak matikatwa ni Daddy asultado ni Uncle mo a James, anak. When, Mami, nagkuyog na natakan ni Daddy managawit. Ape anak sabiadagos ni Daddy. Sahan, Mami. Nakita ka kasamsang petnal, taad daawit na abakpat. Kasta ka di? Amahano nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, ana. At da ka din nila kayo, iso na kitsinda hamat gaya man? Ha? Mi? Nagawid lang, yunakay ko iti kasahay ko. Nung nagsublimat lang, iti kabigatan na. Nagsapaharo da nagsubli. Kahit mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo kanila ini? Nagpakada. Apay kong nagpakada, friend. Hunahamin nila kay kong pinalubusan ida ti commander da maagawid. Tahalpasan ti duhamal daw, mapanda iti Mindanao. May deploy da hano ijay. Delikado harot na may deploy da ijay. Apay na wamutimba ganay sami din nagawid. Tay pagpagahano ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apayasan ano gawid ni Sam? Napanood ka na pa siya, darling. Ay dapayan. Sana bali, tadamat intake o tamakan. Darling. Masapol na gawid ka pa lugar tayo. Numapayagan kami di Mindanao. Awan ka doon dito'y. Basta ka na yun ko, mawag ha, darling. Ten ipaw itanak itikwaltan. Tawan pagsapulak dito'y awan matin trabaho. Ariglado, darling. Ang kitanakat, tawagas pa'y tanak ko. At pahada. Ibagas tamapan kami di Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa yan. Tanabano bakit pa nagpasyaltan. O may kadangos na. Apaman amawal da mileni. Agigda ka iti alpan ko. Hello, Lapay. Kaano ka diti papan mo di Mindanao? Nagawid ka kumapay mo tito'y asak bay amapan kay Jai. Pagkapkapog titasan ka di. Kun, krasano ti pandakam amapan kami di Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag tiyo ka di Jai? Beta matimba ka ni Commander. Amangan na iti sumaro na destino mi. Kasta ka di? Agan anat ka maruta ka na yun lakay. Wen, wala san no ibaga. Panaganagan nadak. Ayan warud ita, katiti kampua. Sa dino pa'y kuma.
kunak no dafay ti apartment mo. Ha? Asino tinan ipagakan ka na da apartment ko? Ha? Ukwa, kasla na da magkuwamin na adakan na apartment mo. Alam, sana bali? Basta kang nagkalakaya. Sige, bye. Api anak kalupanik ko. Adaka ti parikod. Ay. Kasanwa na mo ni Jenny na da apartment ko. Man, ano ko man maamon na da apartment mo? Kabutan mo hadi ni Jenny. Saan ko kabutan? Ngem darum. Marasanda. Amalan umanay paya patay katak iti trabaho. Intun makaawidak ijay lugar tayo. Si putak ti garaw na. No napudno matlahan na. Basta sana matangrandan ako. Ape ko maidang nili mi. Kitang atman no talaga na sing pating kalaysam. Mafamuha. Mapang kami nintun bigat. Intun bigat tadi matipanagawit mo iji lugar tayo. Anya pa inoy. Jak matayatad may sandito eh. Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo hati matimpawit ni Samnasawam. San pa ay friend. San pa yan nagpangpawit. Inawagak idi. Ram ko na maawan ka no ti signal iti papananda. Saan ka no amakatext no makaawag. Saan mataka na yung nadada iti bantay. Pasaray sumalog da hano matiti main camp da. Ay, jak manam mo, Fred. No saan ko maawagan? Saan no umawag? Umawag mo't may lahay ko na makasalog da manipod bantay. Saan ko na kong kulitan? Tago mo't namin. Jak kaya plagpungtod. Kasano ti biyag yung wagi ina? No saan talag susweldo? Day tarod kat. Makapawan ganas. Agpaspasin siya klaon, friend. Adda at iti asidag ti pagadanan apan ni Solsyuvan ni Jenny. Si putak man. Di dakman siyaw, panakamasken na kasanglas. Ni Jenny ti makikpan. Adda imasidag a maestro. Ang katawan da nagsalisalitan. Picturak man ida baban iti cellphone ko. Ewan ko ti cellphone ko. Adata, naalaak ita itilagawan. Isen ko kinisam. Sigurado nakit di. Apagbabaw yan natipanan ni Kalaysana ni Jenny. Bro, apa nakrupalat ka makikita dito cellphone mo. Kita man to iladawan na insentahan niya. Kita man. Ay na. Rinabak siguro ti lalaki, isumagkat katawo da. Ti balangkatis a babay. At da sa balya harin rinabak na. Awan mo timating aramiden na, bro. Antok katawo dalay, awan timating aramiden da. Tagdaday ti pagadalant. Ngimno nga awan makakit kita kadahwada. Sigurado nga damilagro ang mapasamak. Saan matsiguro, bro? Amok ni Jenny, manipun pa ide. Nasing putesawam, iti daytay. Ngim di mo amuitan, tadi mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para manenak man mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa yatag kape kayo nanan. Nabaya ka saan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasan at pawik. Mantatakiteg tawan pulos kwarta. At paiso ti bagbagat nanal. Saan na at pawpawit ni Sam. Ay di nakimutan ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tunaw nga nito nagsweldo at nanal. Talaga namin anak kalipatan ni Sam. Umunig kayo at agapi kayo pa'y ay saan kapitin mayak. Ala, ibinayan na itisweldo ni Sam. Blading itak nanal. Namkas na kunakon, talaga saan nagpawpaw it ni Sam. Ha! Inak man lagan no awan mo't lamaytad mo kanya kakwarta. Ha?
Oh, ay na, takayo matimasabat ko. Aniti palikot tu, dumayamudong hayumat. Sikamat hita. Saan ka dinga dakay japrod? Simman po itakon nana. Ay, mabitlahan. Ikan kayo man kiti kwalitayo. What paiso? Ikan da kiti kwalita? Why nana? What talaan date na? Ay, mabitlahan ha? Mangirwara iti bangko. Adeta nana. Idatang yu iki lipstick yo. Pag pamanicure yo. Tapnot nanayon ti pintasyo. Ay, imbag paikan kata may kanak. Niyom day balang kantis a Jenny. Ha? Imut day day ababae. Di tay maden hanggan. Basta dakwal na. Ikan kayo. Isas? Sigal ako matinagpali na madugang ko. Saan aday day ababae? Agsagana kayo. At dagano nakita dagiti kakadwa. Anak aditilaw titig-tig na ina. Iti may kadwa bantay. May sabak tayo manaro din, sir. Ure kuma, no din natatagsan dagiti awit tayo narmas. Di apujus kumatimantara bay kata tayo, bro. Nay, mabuting kansamat bro. Wouldn't bro. Mamiti amin agan mo tayo. Kidawan tayo lata ti panarabay ti apo. Pudno day ta. Masapol pag na ikaman tayo iti apo ti amin. Bagas panrigan no abangasa tayo. Sumaklan ti kararwa tayo kinkwana. Hala. Isagana yun dagitar masyo. Sigurado? At tutumanan itibala na makadanong tayo jay. Amin tayo kumasoldado at adabulit propes tayo. Kumaa. Nagmayatan na no amin tayo katadakastana. Natal-talgad tayo kuma. Nakitak ni John iterwo ti campus ti pagadalan. Ha? At dadi ti Pilipinas ni Joan? Maglaw ko katadadanat mo. Apay ka di hingtit nagtalay sa hayumat ni Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanin maramida ni Joan. At damin may sarabii na tagtagainat ni Sam. Awawagan natin agad ni Joan. Katriniing ko. Anya. Dinamag mo humaano apay nga awawagan na ni Joan. Dinamag kumarud. Namnagumatadagos. Narugit kanu ti utak ko. San ba tasiguro kasta nilakay mo san ka di? Jack manam mo. Managpupudok mo ni Sam. San ko ang susgan nilakay mo itim bakam amapaspasama. Agahta-pakun. Hello. Nakaawag kambert anak ko. Makikita yu ka din ni Jenny, nanan? Oray jak makikita day balang kantis. Imbag pa ni Joan na singpot. Talaga palang kantis day babay. Nanan, bakal ti panipawita kiti kwalta. Ikan yun ni Lenny. Ngam diwik ikan ni Jenny. Wow, nanak ko. Ay, glado. Anya pa ay dagitis maruno amapasama ka. Papagayam. Di liwayan na dingan. Pituloy ta seriete with alawa sa nafalwan. Ti KABIT. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan ay. Insurata para iti radyo. Ni Steph Mero. Kaniti direksyon. Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito inestasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Ti napalabas. Iti may dikloyan dagiti soldado si Mindanao. Kapilitan mo't anagawid ni Joan iti lugar da. Pinadakas ni Joan ni Jenny. Baba niti panangalan na itiladawan da Jenny, kanti kasasaw na apada na amanulsuro. In forward ni Joan narod tiladawan kin ni Sam, kat namatinat ni Sam. Not da lalaki ni Jenny, iti sa balyabaan yera. Nagsakit matinakam ni Jenny iti asawa na. Gaputa sa balin, ti panakilangan na kinkwana.
Itinawagan ni Santina na pinadagasmanan ti inana ni Jenny. Papagayam, din ganti tuloy ti serieta wita alawas anapalwan. Ti KABIT, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oray jak makikita day jabalag kantis. Imbag pa ni Joe at tadasing pa, talaga palang kantis day jababay, nana. Awan ngayam, pawitan daw iti kwalta. Ikan yun ni Lenny, yam diwik ikan ni Jenny, at paisu, ipawitan na kiti kwalta, wenana, yam te guna. San yu ikan ni Jenny, ahoy, ariglado wadak ko, oray siya kung te agawat it ipaw itmok, bayam day jay na balang tantes, imok day jay, sige na, manipo dita, orayin yu iti binulan ti ipawit ko, won, ay day tama ti soldado nga na ko, awan ti kasken ka, ha, the best ka, ha. No, ala, dafayo magkayam ti masabat ko, naim bagabigat yo, ikan nakakadite na miti kwartam. Well, no, ala, nida di atisan amang mangtad, ha, kwa. Ikan nakanto siguro no madanod. Sige, tatapapanak. Agur oray dagiti kakadokitay. Sige no na, inakpay matiji pagkatalan mi. Bye no na, sige. Mit, ikan matinaw na. Apay ko mama ikakpay. Pagsugal ko kit din na. Ikato, numan nga baka itiado. Delikado sa matin nakita, friend. Anya fati tinakitam. Iti nagkangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita ma in video na hayo ni Joe anitia si tigtigit. Ha? Wala. Lasapay kalat na dalimabas na ubing. Kat kalat ang nagpreno ni Sir Darwin. Narakop ko tilikudan na. Ay, nakita na isursurot na ti cellphone na iti sumungad kayo. Kan iti bigla nagpreno ni Sir. Amano day jababa iti mahagapwiti lalamis ni Sam kanyak. Madisam day tuyen friend, nadalusti konsensyak friend, nakiang kasaklaon tamalada wakun. Asinut tinmawag. Saan mo tanong ka fundok kanyak? Kapag perongan sombat maketi. Hello, asino day toy? Kunam siguro na sa tilalagi man niya. Alam kantis ka babay. Ano hadi ti sasawa mo lakay? Awan ti mating aramid ko, fulbod. Ti kunam siguro. Awan ti mahakita ita aramidem dita. Awan ti mating aramid ko. Patyan na kumaha. Saan ka na mahapagibak? At na pamaniknik ko. Anda ko ba ti pamaniknik mo? Awat ti dakis na aramid ko kunak manan. Awat ti Diyos data. Saan mo ngairaman ti Diyos iti kinadakis mo? Amo ti Diyos, no asino pa datategar aramid iti dakas. Bye. Hello, darling. Anya ka di ti makunam ita, Nasing put ka di ti asawam. Inawagak, kat pinagsasawap. Anya ti kunana iti pinagsasawam, nadabos ka no ti monsinsyana. Pawan ka no ti matingan aramidin na. Awan, kunam ka di pailaan. Inarakuk na pa iti kinaangkras na sinalpak iti deja babay. Alang kantis? Kumusta haditan? At tahami pa lang iti bantay? Pasaray, adon at tate ka enkwentro mi haribelde? Aldanan nagkaa? Ayun gahiyam, nagkita kami kininanam mo. Inikakiti kwareta, ay nakastaon ay tiradsak na sikna. Kalawidak. Imbagat na ka na ni Lenny. Naalak mo tan timpawit mo hanyak, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Orayan tayo ta helikopter amang yagit basto tayo. Sapay san tayo kabisado dito bantay, komandera. Amanan ulibatan da tayo ti kabusora. Isungaro ta san tayo basta rumwari ti sarikid kid tayo. Awan ti rumwar nagmay maysa. What's that? Matumpantibilin niyo. Noot na sumunga ta helikopter. Sigurado at ay giant yung may mangyag ita basto tayo.
Amangan no daman ang rebelde iti asidid, Commander. Isu nga road nga agreed tayo na imbaga. Awan mati makitak diti laugabis taga rebelde iti asidid. Oh, asikan magayang Cheney. Kumusta? Kasto ayam at naman pagpadakas kanyak. Namsapay ko matakasan ti Diyos kat adnakam no asino man day tatao. Tibiyag dita yubom kasapulan ti sirib tap namarad pati tarikagay na uray at naman pardaya kasta hadi. Mahuna hadi apanang pardayan. Nupud no maadarami ti tao amadi. Kadwa na ti tao amadi ti aramid na iso ti managatap kun managpardaya. Anya ti kayat masawan ti masirib makaawat iti simple lang abanag. Sana maturog ti Diyos, ha? Mabalin ayamot amaturog ti Diyos, isorod amakit-kita na no asino ti mairuruman, kun ti maniruruman. Nakita ko't nagsasarita kayo ka ni John itirwal ti campus friend. Amahan na in forward na kan ni Sam timbagam na in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbaga na balam kanti sa kanu. Apay adi ka nagpalawag friend. No talaga na ay ayatan nak. Adda magpay kuma sakbay ahusgaan nak. Sabagay. No awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kuran mati panagayat na, day talawag good friend. Nabayagan na impo na ti sakitin akam ko. Namnod damagakan kwa na, agumatada aguhas. Nimrum pa na palawag ka friend, kuma, no dumneg. Nam saan tagumat matada agos, iso asan ko napilitan, no di na kayat adamgan. Anya haditi na pasama kinisam. Apay akasla makapunto ti agsasarita hayo. Jok na rumawatan, sir. At dan samot nakita na ti cellphone na. Isumat ang tinapuntutan na. Nasingit kayo iti tunggal may sir. Di na hadin bagagan ka. Ibaga na kumaitayan, sir. Mem hustumot na da signal. Nadaharkar naman ang item lawlawa. Ala. Agreed ang tayong ruden. Ang mga nuad damanen umar arubayan dita halaban. Sige na rud, sir. Mapanak iti banda ako na matapanaka. Okay. Imo kita ita makitam no da sumungwit ang kabusor. Di ta ka basta makita ijay. Tanagdadakkel ti bato apaglinidam. Kunaf no awan tayo na. Apay adaka ti ibaga. Hay, nagalasket ti panagsunsong bat ni Jenny. Basuro nakiti day jaya babae. Imot. Sika na ko man tinagbalin amanugan ko. Oray iso ti inkalais na ni Sam, paku wat makipuso ti anak yu nana. Mabalil ka ti nga awagan na kun iti nanang. Namin, at damot gayab na kinawatan yu iti anak ko. Nanang, kinaput no na. Nagdinafami iti appointment it asidadikam po da sakbay na imalis day Jamin Danao. Oh, kasto gaya. Isumit na gaya masana ni agaw awid ititoy. Marrying certificate lang kitalgad ni Jenny. Nam, ko wakipuso kan Rickman ni Sam. Good. Kukwantu pa iti kwarta na, awan para ka di Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo diti kampo. Anya ka diti nagpuntutam, itiadda tayo jibantay. Ipakita tin forward dahan na kavidya. Kita man, bro. Ana, bro. Di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Isuakil lahat ang nagtreno timtora. Kalaot mo't na marakok tiya sawam. At dalakit ti relasyon day ti day talalaki. Apay nga rud anak yang kas iti motor na. San sam ka na nang kalintigan day ta, bro. Kusga madagos ta ti mo pa'y matnapanaknakan. No awan tapoy. Awan mo tesok, bro. Num numaminsan. Depende ti pasamak, bro.
Saan mo nga isakit ti asawa, bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo ti asawam? Paapaya ka guram. Hello, lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mayat? Mayroon na nagdasignal dito ayan mita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgid kayo kadidita, lakay? Hawan bakad, awan tayo mo tinakita miya kabusor. No, da makita dagiti kagatwa mi ti asideg. At punay kamin. Batamag ko man kayam, asin ko diti magpadpadaks ka ni Jenny. Imawag ni Sam ka ni Jenny apir minaw ngat na. Isungay ulit wa kinita ti cellphone na. Nakitak, main forward ni Joanne. Apay supayla anti ko na ani Jo anti mang parpadaya ka ni Jenny. Jagnt lamamati. Tamamutan ni Jenny. San naisutay klase ti babae, nagayayam iti apoy. Masya, nakpayan ki ni Jenny dito eh. San pa'y kaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat mapasanay kadwak, numapan kami ti Remittance Center. Kasta ka di? Imawag ni James kanya idirabii. Naibaga na pasaray at kadwada ano kanila kay mo amapan agbaw iti Remittance Center. Nalapit na tapaw itan na sa bali. Amano ni nanan na. Nakunapay ni James, ani kanu Joe ang tinakita na akin account iti na ni forward iti video. Kunakun kat. Wasigurado ang nagsinlubyan dagiti dwa. Dakas na siya Joe an. Amo na nada pamilya jitaw tutupan naman. Si bibiyat pailaan, gam addan iji imper no ti kararwana, no sad na balbalyo. Apayita na dakas ta klasin ti babae. Agawin na ti san arumpo na pa nakadakwada. Ikaw karara ko sapay kumatag na kamdan na padpada. Nam awanan ti panagayat ko kanisan, gapu iti naramid na. Kun hinus ka anda ka maawan mo ti mading naramid mo, amamajak marami ti pagpabasol da friend. Di da kumay padpada kadakwada. Naalatan timpaw itni Sam na inaadvasyan kent mo ba nakad-shopping. Dahayun hay, inat mo ti diaya da oray at classmates ko. Classmates? Adel kayo kadinanan. Classmate ko ititon it's kunaf no anyay tayan a classmates ang tayo ton it's not ganyan wen pagmusad amod law asukal terarabidan mi ijahay nalaing kayo hananan iso na bagay ta no data katuganan kaslakas taylatan ananan ag katugahanan pan akwan tatatati ag gamar mares sad aday di adjani nabkasad ang agpaiso namanya ti serbina gay da dyan nagkasaranda narud kas naawan mat nasabat mo Jenny maister akapay mat narud at dardarasat namin ama paniti pagadalan. Pasensya kan, nam awan panawan ko kadagiti awan ka is-iskad na tao. Maladaw akon, pagparanam na awan ka is-iska. Gaputa maistrakan, apay narud ako gwapay laang ti puso ni Sam. O, asino ita ke awan ka is-iska na magsipo tadi ka makakita iti kabukbuhudam. Makisaw-saw-saw ka iti san mo aduyog. Siya ti sigod akayan ayat na. Saan ko mainagaw ni Sam, tanagwin naswas kayon sakbay asimre ka kitibiyag na. Di ka di makasarap iti kabukbuhudam? Iso asinubiyam tinalpas mo na imbalang? Di ka. Uray anya pa'y talo anamidam chenik. Kuwakwan ni Sam. Hey! Anya pa niti padpadaanam Joan. At dahamat iti asidik ti padadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya may video sa salon. Saan kit din?
Kaasi ka mat, dadaulam ti pamilya ti aking pamilya. Awan nakabiti sa bali. Di na palabas na. Gapoy tiladawan ngayon forward ni Joe ang kanisam. Nagatak ni Sam. Inawagan na rutina na. Katimbaga na naisulaan ang ti panipawitan na iti kwarta. Namisugsugalaan ti ina na ti kwarta. Adi na pa inikan nila ini napukuna. Iti may sanal daw. Inalaan man ni Joe an ni Jenny tiladawan. Anakan kasi ti moto. Kat in forward na manan da ito'y kad ni Sam. At manan anak pumput ni Sam. Inawagan na ni Jenny. Kat imbagan abalangkan tis da ito'y. Sana makapagpalawag ni Jenny. Tasan na inikan da ito'y ni Sam iti gundaway nagsawop. Iti warti kampos. Nagkita da Imelda kan Joan. Papagayam. Dinggan ti tuloy iti seryetay wita lawas anapulwat. Ti KABIT. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hey, ang nakalitipagpadanam Joan, at dakamat iti asidag ti pagadalan, tapno makakita ka iti video, anya na i-video asasawan? Sangkit din? Kaasi ka mat, dadaulam pa iti pamilya ti aking pamilya. Awan la ti sabalen, anya ka din ti sasawam Saan kan nga gindidi? Saan kami akay pas na idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaranyo ahunada? Jak amot ti sasawam? Pumanot manlalan, check! Oray ka lupan tinatangsik, sumnaw kat sumnaw tulak pa. Oh, matlawan nagsangsangit kan naliday kagayam, nakita kami kanitsuan di karwat ti campus. Nakita kmet, jak nalapdan a pinangwagan iti sao, oray siyak friend, pinangwagap mat, sakon to tinalikudan. Barang anumang rikna, no, at the rikna na, kastansa dagiti KABIT, isuda pa'y tinatangsik. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina, no di dakon kaya. Panang luho ter hamid, sikapalan ka dan karbonan kanisam. Nagiso palan tay ayatan na, awan mapaling ko. Nam adtek sa kanisan. Ibagaf na awan ti matinaramid ko. No basain na, nasaya, lamdusan, adakan kwanan dayta. No di nakakayat adangan, mayak nagpaison we text mo. Basahin namat siguro. Abdam text ti nga. Basaik manon yung tipagbagana. Sapay kuma tan salon up ka. Tapno mabasam dayto ipalawag kukan ka. No pakragsakam ni Joan awan mabalin ko. Nabayagan impanat ti sakit tinakam ko. Iti aramid mo. Nyamkid dawak adi mo ipulagid kanyak ti basol. Asika ti manav aramid. No nakian ka sakman kinisav darwin. Awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kadahami. Adi na hampay ipaw itan iti sweldom. Addakan kadaytan. Wilita. Awan ti madi nga aramid ko. Ammo ti Diyos data. Sapay kuma, tapafawanen ti Diyos ti agava aramid iti dakas. Mik, bro, apay akaslad da pa kariribu kam. Awan deti bro, adala pampanunutek. Aman mabal na mamwan. Mama tika hadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalain bro. Agayat kan ka tinanipurward. Kaya na yat mo iti. Anam inswat na fa. Ita, isupailan ti patsyap. Isupailan tayo hetek, bro. Anya ka di ti adakan kwa na, mawan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita. Na ure masaksak panjay tao. Sad nagtagtagari,
Maredibuhan at bro. San kung amuna na tipudno. Apa adi kadama kadagiti kakadwan amanosoro. Sigurado lakit ya kaluban dati aramid da. Takatrabah wanda lakit na rudida. Awanti makaluban adakas na ramid bro. Di damat siguro kaluban. No adama kita da amading aramid na. Nabaya ka sana nakawawit ni dati. Apay ka di mami. Mabayat DJ Mindanao ana. San ka di naddagubat amapuspasama hijay? Adda, saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat na takaran dagiti rebelde. No sa dino tayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Ay, kasanon? No malibat li dati rebelde, mami. Isuarod na duda. Adda para wanawan. Adda nagkabistada. Tapno makita da iti adayu, no adda umay akabusor. Kastagaya, mami. Sapay kumatasan ama isagmak ni daddy. Naabakat mat iti kalman. Ay, hawan kat narud kwartakitan. Uray syakmat nanan. Namin adda ginatang kwa na pintas abaken sapatos. At danto mananipaw itnisam itun umayabulan. Wenananan, adpaw itumanen. Asige ha, painak paimot iti banay mi nana. Kano ka katimadin ya umay? Umayak tunakta. Pastawan pa pana. Agkuyog tanto manen amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wenananan, dagasen kanto. Asige ha, inakarudan. San harumban na itad ko kan kwa na pinabagya warkat. Naglalaingan na ay day tabako. Jahutan nakita ni Joan itirwalti campus kayem. Awan siguro panatbaligan ang pardayahan niya. Pasaray mapan kanumat ni Joan itibalaytay na ni San. Nadama kumatay ta, friend. Bayap, isuda matag bagay. Adapay na hay bagahanyak, nagkuykuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, intex ko ni San. No patsenak, abyamanak, nom ni Jo antipatsen na. Awan mabalin ko. San yatan amalawlawag ang tisusikim wagas sawa? Kaslasan ko matanaparigayan, friend. Nalpas akong anasaktan. San yata amailiw iti anak mo? Oray mailiw, no saan mo't akailiw nila ni ti amana. Saan yata nagsublikan ka? Diyak mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinakpan na, iso alap po na san ti panagayat ko kankwana. Gapo ka kita rebelde, san tayo makaawit iti babalay tayo. Mahiliwak pa ikitinita pa mihakser. Makaawit tayo layan, no awanan rebelde dito arihyon. Anyam namin tilablaban da kita rebelde. Manglilipag da. Kaya't tatagi ko anti taga masakupan da ito elugawa. Niyamsan mat na ipalubos titurayi. Naglalay nga da kita rebelde, di damat kuhwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y paimat na rin kabampantayan ti sakupan da. Irurumen da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produktu da. Sabali mo ta klase ti pangkivenda. No kumanamin sumukutan. Nagmayat kit kuma. Butno da hunam. Awan mapasama karinupak no awan dagiti rebelde. Nakita dagiti doa nagkuyo. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Day Jo an akantina ni Sam. Amaman nun abtinuluan da kapinaldaya iso agim murakan ka ni Sam. Mabali na hasta. Tadahaming gundawa idi, adumaw dawat ni nana iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo tiyanak na. Inikam ka ni, san nakamata papawitan ni Sam, day tatimbaga, ngampim manaw ato manabutog. Kunak na ikaktunog swelduwak. Apay ko mga ikam, den hantu pa'y maiktan tiyanak na.
Si kanto hit dentimantad kan kuana. Kumamat nusan asugado. Ni, si kamati masabat kunana. Nagapom ka day. Nahabak kan samat iti sugal tamayat te isam mo. Ayun, maestra. Suelte kita ngatl daw. Adang arudan maitad mo ijapo hum anilaini no kastanana. Pagpuna pa dayto i maestra. Intundak dakkel ton, isondon ti panangtad ko. Naggapo siguro itinasingput a soldado anak mo ti pinagpuunam nana. Anya kumapait noy. Awad sa balya paggapwa ti kwaltak, no di isulaang. Itbaglakit din ata kanayon no kapaw itat ti anak ko. Kasta ka di nana. Inbagtan nakapasyal ka di ti balay, friend. Nasabat ko ti katuganam, na igalis ti dila na, di na mumagayim ta. Imbaga na abinulan tan wagpawpaw itnisam. Kunakun pet. No day tati pagragsakanda. By an friend? Sorry, friend. San ko la kumangi imbaga, tapno san ka masaim, agyamanakit di kan kataindanon mo amin kanya. Amin amadamdamat mo. Masyanak namin kan ka, friend. Nasingput kangam irururumanda. Mas dawak matikasawak. Namatila adago si tipanang pardaya dahanyak. No shock na tati pakapasama kan tikasta. Jakla amon, friend. Masapul anatib gerak para iti anak ko. Nung amin paikul buwak. Kaasimot ti anak ko. Belibak iti kinatib ger mo, friend. Bro, naamiris mo ka din, asan arumpan aguram ti asawam. Madilibuhan na pailain, bro. Yem ni Jo alpaila en ti ipik-pitik ti pusok. Apay narugnain kalaysam ni Jenny, nusan wakap-kap na kan. Kunata minusan kami ngagkita iti kini Joan, nusabali la babae. Amananuin darumdakan. Ay na, hindi mo ikikan gayam iti abasto ti aginam. Timot kabit mo kitan pantadam iti kwartam. Wah. Uray ni nanan ko. Inbaga na balang kantis ni Jenny. Amom kadi. Kana ayun kanu amapan makisugal ti inam. Imbagat mo't idi na isalding nan. Ibalakad kukan ka. At amagam iti anak mo. Nuik ikan ni nanan mo iti kwartana. Hello. Asino ka ti daytoy? Safne ti anak, kumusta kan? Daddy. Nasayatak mo't. Nam ni mami. Kanayon analitay. At daw pa'y jay makitak nagsangsangit. At ko amamwan, no manutikitit kan kanilo lama kwarta mana. Kwarta? Ni, Daddy. Di nakmatiki kanilo lay ti kwarta. Nyam, kunatika adanak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpay sugadi adi na kay ikanilo lami ti kwartam. Nila hambat mami ti mangmanted iti kwarta, Daddy. Isulaan ti mangipatpatigan niya. Fana pa dun daytana. Patpatil ka net. Kasta ka di. Jakmat namin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawit dito eh. Fan kami ngamin na basta makahawita na. At da kami ngamin diti Mindanao. Ay, tasta ka di, Daddy. Agan anat ka na dita. Mami, inawagan na kita ni Daddy. Anyatin baka na anak. Dinamag na numanutit itid nilo lakan na pakwarta. Anyawatin sumbat mo. Imbagak asikalaan ti mangmangtad iti kwarta, Mami. Ama ano in text ni email day ti asawa na. Kat imbaga mo ti asawa na kanidadim, adi nakaikikan. Kasta nga ta, Mami. Wan anak. Kano, ama ano ipawpaw it ni dadim kaninanan na, wenu kanidyo anti kwarta, para kumakadata. Mami, jak maawatan.
Apay asahan asikat ti pangipaw itan na iti kwarta. Talaga ati mo pa'y maawatan ti ahamin ita, anak ko. Hello anak, nagpaw it kakadimandan, mano kaditi titit mo kanilay ni nanan. Ha, kwa. Kakumaide, ngamun kunan ang adahanu kwartana. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulanan at pagpaw itak nanahas. Aba hadi yuman na inikantyan ako. Ay na, matino ka na yun na ti kwarta ti ubeng. Imbagana. Anila ang mami na ti manipatpatekin kwa na. Mano kalintin pa ba kiri ti sugal nanan? Ay kwa, sa anak matkat nagsugsugal. Igat-gatan ko iti-agas ko. Anya pa'y dabitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di riwayan na dinggen, tituloy te seryetay wita lawas anapalwan. Ti KABIT, dito'y drama tayo, ti Masakbayan ba? Insurata para iti radyo ni Steph Maro, kaniti direksyon, Virgie Paklay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, the NPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanda ito inestasyon, agyaman kami, itingkay panantarabay. Di napalabas, nabayna ni Jo an itimbaga ni Imelda, aman ibidyumanan iti pambardayana, iswati manaw, kabayatan na, nagpalawag ni Jenny iti asawa na, baban iti text. Mariribukan mat ni Sam, iti nabasa na. Nagarilat ati panagayat ni Sam, kan ni Joanne. Inawagan na narudi anak na. Kat na kunamat ti anak na. Ani mami na laeng, ti manipatpataggan kwa na. Papagayam, dinggan ti tuloy iti seryetay wita lawas anapalwan. Ti KABIT, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan ban. Maday no kanayon na adu ti kwarta ti ubeng. Imbaga na nilaring ka no mami na ti manipatpatekan kwa na. Manu hatin ti mpahabak yu iti sugal. Sa anak magnagsugal, igat-gatan ko mo ti agas ko. Kanayon kayo kano mahabak iti sugal nanan. Asino ti nangidanon kan katapagsasawak, oray pungut ko paya. Nikadig Jenny, Impagtan nasabot ka, si kababay. Apay katinanaw, makapunpuntot kayo mo't, apay nga indanan mo kun ni Sam nagsugsugalak, peste kakikde, saan ko maugali ti mamardaya iti pada katao na now. Apay, kanayon kayo pa di nagsugal, apay adamagam, saan mo matakwa tati pagsugsugal ko Awantin dandanon ko na now. Damadin yu iti anak yo, no asino ti nahidanon kan kwa na. Saan ko na ugali ti makibiyan, oray par-pardaya indak? Dita kayo. No saan na iso? Pasino nga tati umapal anangigdanon? Tinaktokat pa'u etan ti anak ko. Anyagay ti pagpo nakagsukal nubilan. Ana, iti mawag mi dadin, inbagam ka din nagsugsugal ni lolam. When mami, isu matin baga ti kadala, kanayon kanu ni lola iti sugalan. Nagsabat kami tay, agong umahat. Dinamag na no siyak tinahidanon ka ni dadim. Inbagam na awantin danon ko. Imbagam ka di asyak tinanidanon, mami, san anak, jaknot amu asikagayam tinanidanon kanidadim. Ang mga nung tanak ni lola, mami, di kadanag, di nantumamwan. Malaksit no ibaga ni dadim. Awagag ni dadi, ta ibaga katina ibagbaga. Kabutan ko mamin ni lola. Elu dadi, inbagta na kontak ka.
Kanayon namin asaan ang makontaktisan phone number mo. Abay ka diyan ha. Saan mo ko mga ipagpagakan ni Lola ang syakti ng itanun ang makisugsugal? Papay. Naungat namin ni Lola, Daddy. Di mami ti pinabasol na anan itanun kan ka. Sige anak. Saan ko matimbaga kan buwana asikatin ang itanong kanyak? Bihag tanag. Thank you, Daddy. Kep, kumusta hamatan nita? Kastila ta, Daddy. Agad adala ka na imbag. Ay, kasta namin timbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladamak naminan. Bye. Di mo timayan ni Joe andi di balay. Sa payawan kwartakon. Di mo nagbawit ni Samba. Inak man kit di padasan ti umutan. Ta bayad akto nagbawit ni Sam. Basta ba't ko ni Maestra Imelda? O nanan. Mayat mati sa wabing bigat. Napintas ka ngamin ita abigat, Maestra. Ita kadilang abigat na napintas, nana. Saan mo't kiti, agpautang ka man kiti ti kwartam, Maestra. Itad kunto into nakapagpaw itianok ko. Inaladag iti eskwela ti kwartak nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya, kan tita dumamahat pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga Rod. Ay, pasensya ka na nana. Naranamot namin ti panagbabayad da iti ubing. Nasabat ko itay ti katuganam. Umut-utan mo't iti kwarta. Ha? Kat pinautanan? Son friend? Amok namin anaglay nagsugal. Amangano isugal na ti utangan na. Binukuda na timpaw-pawit ni San. Oray ko ma, no inikkan na mo't ti apu ko na. Nagpadaan da nga ginaanak ko uran ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila fay ko. Gapukan ayat. Mapakawan mo nga nagkidaw kan kay ti pamakawan. No napod no lakit ni friend. Tao aklaan ama makawan. Kasano, kat kunam anapuna sinti panagayat mo iti asawam friend. Tapno sana matadaal ti estado ti pamilyami. Kapilitan, para kanileni nga anak mi, friend. Agsagana tayo. Adu kanu ti simbang pay anak pagyarmas iti may sa barangay. Intayo manam narod makigubat no kastahasar. Kapilitan, tayo sukat narod ti trabaho tayo. Nagkligat katikastuyan na. Uray ko ma, kabisado tayo ti kabambantayan dito Iswasan tayo nagsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo, makigubat. Wodser, ano man nagrigat. Adu ti awitan tayo. Saan kano makadanon tilugan ni Jay? Magmagna tayo sa manat. Narod sa. Apo, kasya na kami. Ilisi na kam kuma iti kabusa wara. Kasano ilisi na tayo kat mapantayo narod iti ayam dahi. Anak, agriing kan, maladaw tani di pagadalan. Mami? Pudno ka diti tagtagay na. Diya mo anak. Nam ko nada, isokano ti pampanunutam sa baya maturog ka. At ang posibilidad na may tagtadainat mo. Kasto gaya, Mami? Apay, adahadi na tagtagainat mo. Natagtagainat ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay itit papanan na. Iliw mula siguro day tanak. Maya, bumawan kat, tatpusan tama na daw iji pagadalan. Sige, Mami? Oh, apayakas na di ka makaid na, friend? Tsak madam mo gahem. Imawag ti James City Parmamon. Mapanda ka naman makigubat. Asta ka di. Imbes na dandanad ka, akrarad tayo kit di. Asapay ko mata mailisi da iti day tagubat.
Italahang nagdana ka kitikastoy. Sigud mat ano iawag na amapanda makirangat, san batakastoy tirik nak, pagkalma ang tarik nam friend. Awan may tulong ti panagdandanad mo, namdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred, mapanap di talamisaan ko. Ipas na ko ti dumawat iti panarabay ti ahapu, nasaysaya at pay, nam ti kastanad dandanad ka, Fred. At papayon ti lapu ka sa buhay. Yaso. At dasumungad iti baba. Aduday. Isuaglihit kay wanayin bag. Yugasav. Murayan yu ti mandar ho. Yugasav. Wen kumantar. Atudan at paisa. San tayo matpadlao. Di da mungat datayo titoy. Apama na makasidigda. Tirain taywidan. Urayan yu lain ti signal ko. Wen kumantar. Iso. Atayta. Umas asidigdan. Agar arudog da. Yam di da ammo na datayo diting atwa. Sibarapit. Ala. Agsagana kayo. Sibarapit. Man. Fire. At naman sa bagay grupo naggapo iti sikigan. Tabay ito ka da. Aduda. Aduda. Wala. Pati tingato kumantena. At tatapay, ti ano na ba? Umalis tayo tinaglinitan. Tara, sumarutaran da ka. Taon mo na kiti day japasata. Itayam ti takalapato. Sumaruno kayo mat. Sige sana. Numakatanong kay Jay. Sumaruno kami mat. Habay na tagakabakabak. At daawan nisam itay parbangun nanang. Mapandahan no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Payiso matlagayam na kabakabahak. Gubat man gayamun. Nalain mat nisam nanang. Amo na ter aramidin na. At daayalin na ingan nubala ti pagsasaritaan. Dayta namin ti kunhana idin bagafnadan anad nanang. Iti kabayag na kasoldato. Italaw namaten hagad na kiti kastoy. Itahadilan asumabak da iti Mindanao nanang. Napnapandamot iti. Ngam iti kanusolo. Isabalin samot ita. Mindanao hanumutayan da ita nanam. Tugitan tu mutaribelde. Ay, nukosta. Saan man ngarudan na mahapagbaw iti arako. No adada manan iti gubatahan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asahan ko ang maawagan ni Daddy. Imbaga ni Imelda na pandahano na kigubatan na. Iti kano kabambantayan. Amahan na awan ti signali jay. Hay, isu matlagayam adjak maawagan. San ka haddanag? Awagam to intun at the signal da. No madamatarin nupa. San da masamo ti cellphone da. Awag at tungarut intun rabii, mami, wan anak. Wala, inkapay makay ayam kadalitipada mo binditarwar. Nalpasun samotan ti homework mo. Wen mami, sige nga rwod. Jakim panpadlaw iti anak ko. Amadandanak anak mat. Sapay kuma, tawan ti dakas amapasamak kadasam. Nanang, jak mo tin maawagan ni Sam. Madamapay na tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanudan natan iti pagrangrangitan da. Pagdaksan ti soldado. Mabalila kumasaan at dag soldado. Numno awan soldado. Kasanu ti pagilian tayo. Ay wunwut kit di a. Isuda ti mangsalwat kadagiti umili kontra kadagiti kabusor. Padaset ahondaken manen. Baran mahondak kun. Awang gayam. At akadwa ni sama soldado at tagadito ya. Inak man kita damag do nagkuyog da iti gubatad. Nahaw may kamat nana. At ahadi bagam. At akadi awag nila hay bukan ka. Nunalpasan ti rangot da katagiti rebuild day. Ay, awan pa himat ngarud nana. Amahan na awan ti signali jayanda. Ay, makapadanag ti kastoy. Ahaping aggapo pa iti tiluson na soldados ti mapan makirangot ije nagatayo.
Adu siguro ti soldados dito nga mi jay nana. Kapilitan ang mapayabanda no hura ti soldados i jay. Patamagan na kuma, no anyaman tiyawakan kanila hay mo, wenana. Di na hay ka ti pinadamagan sakbayan na panijagubatan? Imawakan ni Joan. Anya? San ka di ani ko majeni akasamian tu na tinawagan na? Idakman amaw. Delikado tayong sabro. Nagaduti ka laban na. Unyaro bro. Kung nagtapay lati to'y. Yu delikado lata. Masa po not kamantay ti karen ite siduga. Tumpak ani ti darum. Kasamin wot damit lain kabuso di bro. Agridam tanto. Agpaklip talang. Tubakter talang yan. Nunatang gutana. Pagtarayak ang mapan iti day jabanda. Pare, saan palaan? Saan tayo natagay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam. Di wiwayan adenggen. Ti pagkibusan. Ti seryetay wita lawas anapolwan. Ti KABIT. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nestasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Kat ita papagayam. Isabot mi kada kayo. Ti pagkibusan. Ti seryetay wita lawas anapolwan. Ti KABIT. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. At pati ka dito'y. Agparaya ka mapan iti day yabanda. Saan pa ne? Saan tayo natalgod? Saan? Iji abanda ti ayan tinang patugan. Day jahin. Natamaan tayo mo yung brain. Iguyot ni Sama. Kat mapang kami tinalingad na. Sam. Iguyot tayo tinalingad na. Nakita na kasiguro ni kumantanatay tayo sa taga. Umawag kita diskyo. Agyaman na ka. Grabe ti tama na para. Sige. Taruputan taday tasugat mo. Makipat dito'y natasugat ni Samay. Kataruplat pata ni James. Umawag at tadagos kita rescue team. Can you hear me? Rescue team. Location. Battleground at mountain range. At Dalapaltuga na katwak. Copy. Loud and clear. Okay. 10-4. Over and out. Commander. Aduti nagsayasay adara ni Sama. At dan umay helicopter. Masapul ama airlift atagos. No awitan mo isalug. Marigatan tayo. Tadayo. At kapsutan sa. Amahan kidino may busan iti dara. Nudi pa'y makadano nito skitala. Yawag mo iti asawa na. Tapnusan ang makiktot no anyaban ti mapasama kenkwana. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. At kayim da ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Asino day toy? Hello, Jenny. Ni James day toy. Namsan ta kumamak maklak. Ha? Apay? Anya ti napasamak? At da kami pa lang iti bantay. Urayan mi ti riskyo. Napaltugan ti asawa na. Anya? Ingawag mo ka din iti KABIT na. KABIT? Awan kalbunan ti KABIT na manat mo. Sikat ti adan kalbunan. Ket? Kumusta itan ti asawag? Ipanipa lang Diyos kita na. Urayan mi ti helicopter man rescue. Sige, tayo nakipakamu kaninanan na. Itaban pa'y babae. Anya timayam ditoy, nanan, napaltugan ni Sam. At dahil timayat ditoy. Inyawag da hanyak. Apriyasaan na siyak tinawagan da. Kat siyak tay ayatan ni Sam, pasensyakan.
Nam saan pati KABIT tiawagan da, no adda kakasto ya pasamak. KABIT kalaan, ditakan. Ay, kasano ba tatyara ko? Ay, makapagpawit na taa. Nasakit na ito'y nanan, ni Jenny tinawagan da, saan kita siya? Awan ka diti serbehi. Nalabit ka paisati ko na handa, akabit ka naman, nagala sa din ginti balikas akabil. Kas lagraromaan, ulan niya. Aglaraman ka kade, sa anak nagraraman nanan. Gapo tayo ninayat na may kinisam. Akta tayo nito helikopter na turun ito hospital. Sir, naputin isama. Patasa makasalita nung mga sa upay. Bro, dandani tayo nito hospital. Pakiladan kita kinakma. Kabalang day ka. Ipagtuloy na ti cellphone mo. Kayat na siguro ang kasalita ti pamilyara. Kumabit lang. Tawagan ka ni bakit mo. At ti cellphone ko. At sa ukalatan. Kasalitan di bakit mo. Hello? James, ororayat ti awag mo. Kumusta ti asawak? Ano? Bakit? Sorry. Kada kiti mati. Ingay na nalamit ko. Sam, kumusta kan? Kadswataway na. At basta. Nini. At tayo pagkatalanda. Ang kinanakan, taptasan ka marigatan. Pagkaridak Kalahita. Orion da. Sige, itapa mo ti cellphone. Tapnasan ka marigatahan. Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro. Apayan. Awanan manda. Awanan ti puso na. Saan na makatano nito ospital? Ibot na nakasauna pa tiyasawa na. Kaya nawanan itiamas. Di man magtikadwata. Ngampi musay kaspanwang. Anapay itigubatan mo. Dahito iti pagkrigatan ti may saspital. Dahil pati sinapatan tayo pagrupulan. Timan salwad iti siguridad ti wili. Wala na kutsa. May buwis na tigyat tayo. Mayawit iti ilusyon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kun ti may samanis ko ti bangkay sa. Adu tayo amang kadwa kang kwana, aging gay di balita. No hayat ni bakit na ti sumabat iti airport. At da military truck amang alaking kwana di balita. Urayan tayo di airport. At da kadinang kontak iti lugan, kanti asawa na sumabat sa. Adan. Naikor dinit ko niting ato. Napandan iti address te asawa na. Sukunin da, ket sumabat da di airport, at kikita tayon tunijay. Lola, anda military ano pa ni Jabanay? Sino kunda ni Mami? At takati basol ni Babim, iso sino kunte militar? Sigurado maddabasul na, apay asino kundanay. Sabaten dagano ti bangkay ni Daddy in the airport. Anya, natay tanak ko. Pani Jenny lang ti na yabantangay. Uray ko masyaka, o grama ni Johan. Christian at team baga iti militar lola. Sige lola, intay siya balay. Warayer tayo dyan na mami. Kasanuwa vain na na. Johan, kayat mo ti umay iti balay. Ditay kumati pang yawidan da kinisam. Imbang iti militar ngay may dyan balay. Nainjay ka no balay miti palit pananda ka ni Daddy. Sal, inasitgan ka.
Insan putugaya mantibang kaitay ayatahin. Numapaya dita kinikvan it importansya. Nemad gen itinanyaw widite bang ay. Asino ka? Wait, tiligang nasawat yadan iti karbanana. Kasano kada kami tagin inayal. Uragin inahet kayo. Nusan mat asikatiligang nasawa na. Awan ti karbanam. Sahat, agyaman kakit di. Asaan anak darong yasawa ni Sam. Masapo ni pinayanak ni Jenny iti benepisyo kun pension ama awat na. Ibagak data intun mapanak manin ije lamayan. Imayak labas sitrum vidop, per mitipuyat ko. Masapo ni ipasigud jokin ni Jen hinanam. Nadabi na ita iti maawat na warta ay rumpag lahag. Padak ko tipimbosay, asawa na laon ni Jedi, kan siyak tay ayaten na, san aday jay ababay. Masapul nadabi na ko iti binipisyo ang maawat na, umekakit din mapanak iti balayda, iparupa masikati ay ayaten ti anok ko. Sige na nang, kumuyugak intun bigan. Sana bali? Tabasit ti tao ang makipagladingit no pastabin biga. Wad na, aud kuyog ta amapan intun bigat. Tuluwan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta na pasama samdalin. O paya pinanawan na kami kininano. Kasano kami nanak ko. Bukodan lakit yamin ni Jenny. Ti binipisyo ama awat na ha. Ato ti binipisyo ti mahagapuno apan in may kayo di ti balay ko. Itad kun to kada kayo no samang pati kwata. Anya, itad mo kada kami? Dahita ti mahagapuno apay a pinartayadak. Kat na mati mo ti asawak. Rem amuyo kadino anya tinapasamak sakbayan na uyos ti anas na. Anya ti rumpan amwan mi. Inkarigatan na ti mawa kanyak. Nagsori sakbay ang nagsati anas na. Anya. Inawangan na ka. Wan. Oray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa ni James ti inaramat na ay mawag. Kunak no ni James ti mawawag. Lam ni sambat ganon. Agpaiso ka di ti bagbaga am. Oh. Tas iti nakon. Damagin yun ni James. Iso ti makapanak na kiti amin. No ti kalkali kaguman nyo. Ket ti benepisyo ang maalak. Sige. Itag ko kada kayo. Tap nubak na kayo. Kas jay mahanggayam. Punak no saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimonda gapu iti kas jay nga imbagam. Napunwanahon kadakwada adwa. Dinadal dati relasyon mi kasawak kayo bagayo. Inawagan na kapay gayam sakbayan na uyos ti biyag na. Wen, iso ti morada. Tamo na importante ak gayam kas asawa na. Isu asikat inawagan na sakbayan na tay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panahaitulog ni Sam iti maulya pahaidurinan na. Bakit magbaliw ti panakilangin dagiti duaken ka? At dani Jenny kan dagiti opisyal ti soldado iti asidad ti bantay. Jak makasidun. Iso pa'y tinang yawatan da iti flag iti nalpastikan salut. Awan apulus ti kay muding. Uray aging inayak kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngamsan asikatiligal na asawa. Talagas tay gayam ti KABIT. Awan na pulus karbalam na pumusay timbilang mua asawa. Ambom kati ngay di imbaga ni Jenny na itad nakadatakirumpang apara kadakwada na hilad. Kaslanatong patirupa nga po itibusin. Sabagay, waray siyak na nang napainanak iti husto. Nakaamiri sa pasan arumpunti na ramit tanam da dahil iti relasyon da. Awan yun,
pinardayak mat ni Cheney. Akbat babawi alfit inaramit ko. Oray siya, matigayam ti kabit ako natin. Sikamat di masabat ko, Jenny. Engka hadi iti pagatalan, oen, papanang hadi, at damat imat mo adakal abang. Aga paplaya ka mapanmanen iti abrun. Nam sakbay ang pumanawa. Tumawat ako makan ka iti pamakawan. Tumawat ka iti pamakawan. Wan Jenny. Sabay ko mata mapahawan na. Nakaamirisa. Ang madigayam ti maysa akabi. Jahon kaya tembalin akabi. Idi kinasarita na ti asawa. Sakbay api mosay. Kaawatan asyak pailan ti patpatid na. Kablawan ka. Si kampailaan ti ay ayaten nisang. Di nakpay inawagat. Sige. Inakon. Ket pahawanin na. Lipatem kuman ti sakit na impaay kuken ka. Si papahawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mabahawan tu pa iti Diyos. Siyak tu nakit nin tisaan. Ditan papagaya may tinagkibusan. Kiseryetay wita lawas anapolwan. Ti KABIT. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon. Volgi Paklay. Musika and computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kandaitawin Estasyon. Agyaban kami itin kay Panang Tarabaya.